खुंगा जिबाथि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर देरहासार बान्था गेलेनायखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो भेरगाव गेलेमु आफादनि बानजायनायाव खुंगा जिबाथि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर देरहासार बान्था गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे गेलेनायखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। लोगोसे बाहागो लायो उदालगुरि जिल्लानि बिजेपिनि नेहाथारि जौस्रां बर', उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि आरो लोगो नेहाथारि, डिमाकुसि दख'रा एबसुनि आफादगिरि आरो नेहाथारि, खैराबारि दख'रा एबसुनि आफादगिरि आरो नेहाथारि, टंला दख'रा एबसुनि आफादगिरि आरो नेहाथारि, भेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि आफादगिरि आरो बाहागो लाबावो भेरगाव ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना। दिनैनि सेथि गेलेनायाव बाहागो लायो सुख्लाय सेरफां हानजा आरो वेस्ट बेंगल हानजानि गेजेराव। बे गेलेनाय बादायलायनायाव सुख्लाय सेरफां हानजाया वेस्ट बेंगल हानजाखौ 10 गल होनानै फेजेनो। भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव देग्लाय खुंगा 15 बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाया दिनै गिबि जागायजेनबाय, दिनै बेखेवजेनदों आरो दिनै 9 खालारनिफ्राय फैगौ 17 सेप्तेम्बरसिम नैबे गेलेनाय बादायलायनाया जागोन आरो बेयाव दिनै मोननै दोलोनि गेजेराव बादायलायनाया जागासिनो दङ। मोनसेया जाबाय वेस्ट बेंगल आरो गुबुन मोनसे दोलोआ जादों सुख्लाय सेरफां एफसि। बिथांमोननि गेजेराव दिनै गेलेनाया सोलिगासिनो दङ आरो गाबोनो जोंनि जिथु नैथि गेम बियो मणिपुर आरो गाम्बारि सिख्ला बे एफसिनि गेजेराव बादायलायनाय जागोन। दिनै जेरैबायदि बेखेवजेननाय गेमाव रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै जोंखौ थुलुंगाखां होफैदों, बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव बयबो फैनानै माने जोंखौ थुलुंगाखां होफैगोन आरो लोगोसे गेलेनायखौ गोजोनै लाफैगोन। दिनै जोङो बेखेवजेननाय गेम हिसाबै माने टिकेटनि बेबस्था खालामनाय जायाखै। जोङो फ्रियावनो गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजानि थाखाय बे गेलेनायखौ दिन्थिफुंनाय जादों। नाथाय जों गाबोन नैथि गेमनिफ्राय रायजो राजानि थाखाय टिकेटनि बेबस्था खालामनाय जादों आरो टिकेटनि बेबस्थाखौ जों बारा खोब माने बांद्राय खालामनाय जायाखै, 10 रांल' खालामनाय जादों। बेखायनो रायजो राजा गासैखौबो आङो नैबे गेलेनायखौ नायनो फैनो थाखाय भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे बानजाय आफादनि जानानै खावलायहरबाय। দৰ্শক মণ্ডলীলৈ আপোনালোকে জানে ভেৰগাঁৱত আজি 15 বছৰ ধৰি বড়োলেণ্ড মাৰ্জিয়াৰ উমেন ফুটবল চলি আহিছে আৰু এইবাৰো আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ যোৱা 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 10 তাৰিখলৈ, কিন্তু আমাৰ কিছু কাৰিকৰী দিশৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আমি আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি প্ৰথমখন খেল অনুষ্ঠিত হৈছে আমাৰ ৱেষ্ট বেংগল আৰু হ'ল শুক্লাই চেৰফাং একাদশৰ মাজত। আশা ৰাখিছোঁ আমি যিহেতু মহিলাৰ খেল পাতিছোঁ, মহিলাৰ খেল অসমতে বা বিটিআৰত খুব কমকৈ অনুষ্ঠিত হয়, সেয়েহে আমি এই খেলখন অলপ গুৰুত্ব দিছোঁ। আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু হ'ল লক্ষ্য আছে যাতে আমি মহিলাৰ প্ৰতিভাকো আগবঢ়াই লৈ আহিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত ৰাখিছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনবোৰত আমাৰ 17 তাৰিখলৈ সমূহ ৰাইজে আমাক সহযোগ কৰিবলৈ আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ এই যি মিছন এইটো সফল হ'ব বুলি আশা ৰাখি বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই
আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ